कतिचोटि हामी पहिला पत्रसको किताब 2 अध्यायमा लेखेको कुरालाई हामी आफै पनि गलत बुझ्छौं। And whatever written in the 1 Peter chapter 2 verse 5, even we also misunderstand. प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नु भएको कुरा 24 पदमा छ। And the Lord has gone to the cross, it is written in the verse 24. त्यहाँ मुनि लेखेको छ 24 पदको लास्टमा उहाँकै चोटहरुद्वारा हामी निको पार्यौं भन्दैछ। And by whose stripes you were healed, that's written in the last part. अनि निको भन्ने बित्तिकै मान्छेले शारीरिक कुरा पहिला बुझिहाल्छ। And then you should understand physically what kind of healing that one. निको भन्ने बित्तिकै हिलिङ भन्ने बित्तिकै बिमारको कुरा सम्झिहाल्छ मान्छे। And then whenever you think about healing, we should think about the sicknesses. तर त्यो 24 पदमा म फेरि पढेर सुनाउँछु। And please read once again 24 verse. हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौं भनेर म आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमा दिँदा चाहिँ पाप बोकेर क्रुसमा मरे भन्दैछ राम। Because he has taken our sins and he bare our sins in his own body on the tree. That's why we are in his stripes we are healed. त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ उहाँले पापबाट निको पार्न खोज्नु हुँदैछ। That is very important. The Lord wanted to heal our sins first. एउटा क्रिस्चियन चाहिँ लाइफ टाइम भरि नै आज हार्टको बिमारी अथवा डायबिटिक भएर लाइफ टाइम कहिल्यै जाति भएन मर्यो। I want to ask sister, a person who has lifelong had a diabetic and also pressure, so he died. त्यो बिमारीले नै मर्यो। He died with his sins only, with sickness only. कति प्रार्थना गर्दा पनि जाति भएन। But we have prayed so much, but still he is not healed. तर उसको चाहिँ पाप क्षमा भएको थियो। But his sins were forgiven. त्यो मान्छे मर्यो भने आत्मा कहाँ जान्छ भन्नुस्? And that person, if he dies, where the spirit will go? स्वर्ग जान्छ। तर अर्को मान्छे another person लाइफ टाइम भरि हेल्दी छ and he is healthy all the time. ए मसलहरु यत्रो छ। He will has a muscle खाना पनि मजाले रुच्छ। and he also eat mazale. टाउको पनि दुख्दैन। But he doesn't have any headache. उले भन्छ यीशुले मेरो सबै जाति गरिदिनु भयो बिमार शरीरको। And he will tell that God has healed all my sicknesses. तर उसको पाप क्षमा भएको छैन भने उसको आत्मा कहाँ जान्छ? If it is his sins were not forgiven, where his spirit will go? त्यसले गर्दा पहिला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हामी कहिले पनि शरीरको पिछाडी स्वास्थ्यको पिछाडी हेल्दी हुनको लागि धन कमाउनको लागि कहिले पछ्याउनु हुँदैन। And first of all, we must know that we should not go after any money or any healings or kind of any prosperity that we should not run after. किनभने हामीहरूको शरीर चाहिँ माटोबाट बनेकोले गर्दा श्रापित भएकोले गर्दा एक दिन माटोमा जानै पर्छ। Because our body has made with the clay, with the dust, because of cursed dust. One day it has to go to again dust only. एक दिन सिक्किममा एउटा मान्छे आयो मेरो घरको तल्लो तलामा किरायमा बस्यो। And then he was renting the house in the downstairs. क्रिस्चियन हो and he is a Christian. अनि उसले भने हाम्रो प्रोफेट आउँदैछ भने। And then he said, my prophet is coming. अनि एक दिन एउटा सेतो टोपी लगाएको साँच्चै प्रोफेट आयो। And then one day prophet came with a white cap. अनि मनी भित्र बाहिर गर्दा उसँग भेट भयो। And then I was passing through, I encountered him. उसले मलाई भन्यो आर यु सिक भनिहाल्यो सिधै। And then as soon as he saw me, are you sick? He asked me. आर यु क्रिस्चियन भनेर सोधे। Then I asked a second question, are you Christian? म क्रिस्चियन हो भने मैले। Then I said I'm a Christian. अनि उसले भन्छ तिमी कहिल्यै बिमार हुनु हुँदैन। If you are a Christian, you should not become a sick person. त्यो एउटा एपिडेमिक जस्तै थियो त्यति बेला दैट टाइम इट वाज एन एपिडेमिक इन ग्याङटोक। Epidemic फैलिएको। It was spread whole Gangtok that time. अनि सबै जाति भयो म जाति भइन। But everyone got healed, but I did not get healed. मैले प्रार्थना गरे प्रभु मलाई मर्नदेखि बचाउनुहोस्। I will be preaching one day your word. म प्रभु काम गर्छु। I will do your work. अनि प्रभुले मलाई जाति गर्नुभयो अचम्म प्रकारले। Then the Lord healed me. उहाँको एउटा परिचय दिनुको लागि मलाई जाति गर्दै उहाँले। And just introduced that he has given me healing. तर जति म पुरानो क्रिस्चियन हुँदै गयो उहाँले एक एकवटा गर्दै गिफ्ट पठाए मलाई गिफ्ट। As long as I became a Christian, he has given me gift. मेरो शरीरमा अहिले 12 वटा रोग छ। In my body there are 12 kind of diseases. मेरो कान कराउँछ त्यसलाई टिनिटस भन्छ। यस I will be always having alarm in my ear. 24 hours it will be ringing. मेरो घोडा कुतकुती लागेर निद्रा लाग्दैन। When I get a knee pain, I don't get sleep also. मेरो हातमा स्टेन्ट लगाएको छ। And in my heart there is a stunt. मेरो मलाई देखेर तपाईँ प्याथेटिक माया गर्नु पर्दैन अझै थप
but don't sympathize me, but it's real. I'm telling. When my stomach. जति ज्यादा मान्छे बिमार परिस्थितिमा जान्छ त्यति हम्बल हुन्छ त्यति प्रभुको नजिक पुग्छ त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो The more diseases you get, the more you become humble, the more you come near to the Lord. जति धनी हुन्छ जति हेल्दी हुन्छ जति खाना रुच्छ त्यति घमण्डी हुन्छ मान्छे The more you have a wealth and health, and then you become proud. अनि त्यसले गर्दा मेरो पेटमा अल्सर छ And I got an ulcer in my आँखा stomach, त आँखा भइहाल्यो and my eyes gone. टाउकोमा कपाल झरेको अर्को भयो त्यस्तो जोड्दै लग्यो भने 12 वटा छ मेरो There is no hair like the 12 I have. त्यो त म 9 वटा दबाई खान्छु I will eat medicines, nine kind of. जब म बिमार धेरै हुँदै गए म नम्र हुँदै गएँ And the more diseases I get, the more humble I'll become. अब म चाहिँ जस्ट 2 or 3 feet away from च्यान मात्रै I'm just away from 2-3 feet to the grave. अलिकति घदरघुदुक भयो नि गइगयो If I sex it, I will be. त्यसले गर्दा जब च्यानको नजिक जान्छ मान्छेलाई अरू कुराको केही डिजायर हुँदैन When you come to the near to the grave, you will not think anything else, त्यसले गर्दा खालि उसको साथी प्रभु हुन्छ because the Lord only will be with him. अनि त्यहाँदेखि घमण्ड आउँदैन Because you cannot be proud also. किनभने च्यान उतापट्टि छ म यतापट्टि चिया खाँदैछु Babe is there? I am drinking tea here. अलिकति टाइममा म जाइहाल्न सक्छु If at all I sleep, I felt all is there. त्यसले गर्दा प्रभु नजिक हुन्छ That's why the Lord will be very near. त्यसले गर्दा कहिल्यै पनि हेल्थ वेल्थ गस्पेलको पछाडि नकुद्नु Never ever go after the health and wealth gospel.